Saan na kaya yung puntod dito? Tara, tingnan natin dun, baka nandun. Ano lang yung plastic yun? Ayun. Pwede na tayo, lagay mo natin. Pumunta tayo. Ay, kung saan yung tinito? Oo, may naglagay na nga lang kandila dito. Okay. Action! Lagi po ang pilihan ng mga kapatid. Wala, lahat po. Kami. Take 1, take 2. Di. Lagi. Undas lalamot. Ay lalamot maalagaran ko. Kami lalamot siguro so panangajad kampusan tunatan. Jat tayo ay manupis tayo jet ani wala rekin. Siguro agda siguro kanya kanayon niya. Lagi ni. Wala pansit. Di. Libaya pa yoy. Emilia Ruiz. Gapo siguro yakin dya. Marami bantay dya. Yami ni. Wala rekin. Pansit. Di. Bali-bali ini. May pansit ni. Okay, sige ni gue yan eh. Bali-bali. Bato apa gawag? Wala sakto ni wala tanong mo. May amay. Kaso may latik wala lagi lata to balot. Nang karuman dan yung kargayad dyan. Ay, balo ni tampotang ni ini. Nggak tahu libur talang mo di mana? Duga lah. Ya salah lah. Ikarang kumuk main itu itong paon na arasan na ani. Aray ko.